majina naitwa Amos Aguma. Mimi ni mkaaji wa Kisii hapa, nauza bedsheet hapa roundabout Capital. Mimi niko na furaha tele kuona hivi vitu Simba nafanyia Kisii. Simba, Mungu aendelee kukuchunga. Aendelee kukuchunga kabisa. Mimi naumia Osoro mnadabishana na wewe. Atajiona view sasa. Niko na furaha tele. Mimi tunaendelea kuomba Mungu aendelee kukulinda zaidi. Asanteni sana. Asamalieta igongoro kwa Scholastica Barongo kuruga igase chiro yaito ya Kisii Municipality Market. Enare chire nene ya somo choito gati ye town asomo choito Bosongo. Igongo irana ringambi ya mono asengencho mogambi Simba anyare ko bakago to inyora na intwe konya twatwere irumono mogaso to itire mono nebisukari toko niga na matoke igere libone kero mogaso akire mono konyoranga nigo bigo chibiata babya mwama encherenga buneye iga lakini wane toko irane lyo mogambi Simba mbiye mono sana asengencha to inyoire na intwe binto byeito binyara ko babigo kenderera asekeiriri biye mono sana ka Kisimba eneta ya baba watokonyire konyolo mugaso to itire mpaka twagotire tiganya sago seseni embura ya ture na ndo mwakonde naye imbati batotebi ndori kogotiga watorusirinse konyola bana baitu bachandikire twatwire twarosire aya nayo matengi asera tiganya sago seseni na ndo genderere na ai no monto Simba eneta ya amalieta anonsi ngonkoro kwa Samson Okebiro Ondieki tigontagete koiraneringa mbiya mono aso moisimigwa Simba arati asama amangana endete okora Bosongo yeito akika amesaidia wengi okonyira abangina okonyira abamura okonyira abantu bachu akali ama abuli omugaso itira abantu mbabwatie ngencho bakomenya abantu baigwete buya na bana baito bachira mate computer na barabwe bagendete gosoma bagosoma Simba bakanera bosa igobono toko motogia omoisimigwe ito gavana Simba Paul Arati nga tunakupa eko tunakupa mkono mambo yako ni shwari mambo yako netaya ogenderere bosio nande no tole nyuma yao tiganya sago sesenie no morugio na bana akomente myake menge aserietaria Yesu netayo monto como ire kiara akwe monto ko ira Simba kiara akwe asa marieta ngoro kuyuka betimura eria jiro ba manyeta chiangi ga Kisimba otokonyira maburi toko twerubokaira lakini omogasoyo otokonyire ntori gochigo twerubono ga Kisimba netaya Simba mbuya mono nando sesenigwe nando sesenigwe Simba netaya. Majina naitwa Franco Mai, nafanya biashara hapa Daraja. Tunashukuru sana mheshimiwa gavana wetu Simba Arati kwa kutukumbuka hawa watu hapa kando ya barabara. Ni wachache sana wanatukumbuka kama wana biashara. Tunasema uendelee kusupport and we are behind you. Tunashukuru sana. Thanks. First of all, thank you for coming. We are very grateful to our Excellency, our Excellence Simba Arati for his good gesture, for giving us these umbrellas because they are very helpful during the rainy season and the dry season because of sun. So we as vendors of the Drajambili sector, we are very grateful to him and we thank him for doing this nice work. Thank you very much. I'm Nicholas Omenya. Asamalieta na magiri nigesare. Nongo niga ege kya level 5. Eto gwakira gavana ominto ngambuya mono asengencho ataira maburi gaki konyara twatwere rumbuya mono gavana asere tachabonya koboka mbuya mono gavana nande ngwata etaribaga no terega iga konya twaseri rumbuya mono asanti Asamalieta ngoro kwa Joseph Nyamwaka kurega Bosongo twarero mugambi Simba Arati mbiya okorega asio taretera maburi otokonya kanya twatwere irwe mbuleye mugaso tonyarire mbura ngo totwerero cha twagwakire asore boni ga Simba Arati twagwakire mbiya mono nande mbiya mono asarwa na ndaira no asaba banya gukominyokia county ya naye twachorete naye gavana naye ora turende
asa marieta ngoro kuturiza mura koruneivas twagire mbia mono mugambi asoko twa maburi neba ngwanye gututarira utukwani lakini mbia mono mugambi egente kine kyao nane round ene ne kyao chenchi akabako asa marieta na ngoro kufeni mora aiga igotore se street ya Naivas street tokonia matunda twarorire biese mambi abanu mambi mugambi atoseni na maburi gakisimba ne taya tigagendere mirimo yae boronge gotoroche mbiyaro mugambi simbara taya mbia mono mugambi Samaria tangoro kwa Evelyn Bosibori nanje ngore na ringambi yamana ase mugambi to Simbarati ase gasyo ogendera tegokora Yesu tigagendera guguseseni ogendera to chacha butambe nago kirase ngenjo ngarra gwakonyire birema na intundo oche na intu gwato inyoiro mugambi aznya sa tigagendera gukobe koroto ira na maega kendere kerunde kio Eri tanko kutulia sikiriama seitere bonjali itogwa kerega bana ito biyamona soko toletera mabuli ekera go tokonya kuigamera na le binde bito kanya biasa likiri ende gasi ane giya okora asomo joyo okisi nonko mwele linga biyamona yasanya kumubeko asante sana Marieta na ginesi kwamboka ngo aiga Silver Building igere Post Bank atogwa kera biyamona mo gavana itato ira mabuli siritukeria rero twagokire mono sana mbiya mono nare tukumusabira bororo yasamo konya gendere gasi ya atokorere no moyo yomo riburi ringo tikonkonya rire asumo gasoba na tindi go tikokumo gasoma na muna kanyaro mo gasoko ngitagai nanje asa Marieta ngoro kumerisara gisiora ngwakera simba mbiya mono mugambi ito mbiya mono watokonyira maburi nyasago senyi enare ntere ndiga watokonyire mugasono mobe aye waturusiria satambe into bitokonye bigo sareka matakara na muamete go sareka mbiya sa seriburi asante. Kwa majina anaitwa Purity Kwamboka, mkaji wa Kisii karibu na roundabout ya Capital. Tunashukuru Simbarati sana kwa kutusaidia na mwavuli. Kumekuwa kukinyesha especially this season. Tunamwambia asante sana na tunaendelea kumuunga mkono kila uchao. Asante sana. Marieta ngoro kwedi na mora Samuel. Simba nuakwe vita monto naye. Liburima watoire lakini tobekere said bon. Next ne said Simba. Omo sacha naye nande tenena. Tigana mangana yebitina na abantu fanya kazi tufanyie kazi. Mungu wako yeye ndio msaidizi wa kila kitu. Majina yangu kamili naitwa Leonida Kwamboka. Umwana Thomas Mboga na Otorema Gaiga Sentudi. Na nasema asante kwa gavana kwa mafuri. Kuendelea hivyo hivyo umetusaidia mfua mwanangu umeenda ukajaribu ukaleta 2 in 1 badala ya 7 moja mwanangu. Nashukuru naambia Mungu asante kazi yako ni nzuri.